Ano yan, Gab? Yun o. Come sa spot ni Ghabbi. Ayan o. Ayan si Ghabbi o. Hi, baby. Kiss mo. Ayun o. Doon yung ano natin. Yung float natin. Ayan yung float natin. Tingnan natin kung may kakagat. Medyo maalon siya. Ayun o. Nakaset na yung fishing rod natin. Go, girl. Ayan si Ghabbi o. Say hi, Ghabbi. Ayan o. Fishing uli kami. Dito sa spot. Ayun o. Tilapia o. At tilapia si Gabo. Medyo malaki pa. Ayan o. Meron na, Gab. Hilahin mo na. Meron na yan. Ayan o. May huli na o. May huli na o. Ayan o. May huli na o. Ayun o. Ayun o. Tilapia si Gabo. Fish on. It's now splashing. Ayun na. Ghabbi o. Meron na yata. Check mo. Yun. Meron. Fish on. Fish on ba, Gab? Yun o. Tilapia uli. Fish on. Tingnan mo dito. Ghabbi, tingnan mo dito. Fish on. Whoa. No, not yet. Look at your float. It's moving. It's moving, baby. Come on. Yes, baby. Fish on. Fish on. No. Oh. Ghabbi, fish on. Ghabbi, fish on. Fish on. You know, fish on, no? You know, fish on, no? Ano yan? Ano tilapia ulit? Yun, fish on. Ghabbi, Ghabbi. Ayan o. Medyo malaki, Gabo. Malaki. I think there's a fish. Fish on? Oh, fish on. Fish on. Ah, tilapia uli. Woo! You know, nakakuha na naman si Gabo. Fish on. Ano yan, Gab? Sige, ilahin mo. You know. Uy, malaki-laki. Malaki. Malaki, Gabo. Galing ni Ghabbi. Oh, medyo malaki. Oh.